Imao namjer. Ma nosi to. Ko te jebe? Ko jebe i tebe sad Bog svaka. Hoće? Šta ima? Što se zvao? Nije. Aj Slavko. Pa ne vjerujem, kako Brki radi, ne radi Brki ti na godišnje svakako. A šta treba? Ko je? A Brki vino sam neko treba. Ko je? Vađi. Daj ga vam. Evo nas, ko čodi. Evo danas nikad vas možda neko danas jeo, ne prošli tam. Ne može onaj. Koliko glaža ima? U mene, Vađu. Ko? Ja volat sam Vađu. Aj, ali ovdje sve može svakako. Ne razumiješ kako? Ne razumijem ja kako. O, čekaj ti proći! Ne, prijatelju moj. Najbolji čovjek. Bruno sad, neću u auto i onda... Čuješ, Bruno? Neću u auto i onda... A ima i tvoji. Koliko sati? No. Bruno, vidiš majstori, to se za kuraca ne zaradi. Prošli tjedan sam bio. A bio je još? Ja nisam financirao, to ću ja dovu, što ništa ne bude. Ja, ajde živio. Ma zeta ostane koji, nema čemu drugu, 2,75 dolara. A skida Ivica. Ne ću otići. Pa šta će da staviti? Ostane je, Pa pusti je. proba nam ovako. Pa jebo, sad je ovdje za išćan, ne može djelati. Ivica. Pa pelo to, pa počađo, pa ovdje. Ma daj. Vidiš, dobro da nam velo. Ok, neće on miško ruku. Zašto se kupiš u Home Depot ili ovi krenam tamo? Oma ima gotovi, pa jebo mi znam kakve. Dobro, auto, Bruno, imaš stvarno vodka, što je imaš model? Ja, ima. Pivu, jednu popiju, drugu. No. Ako Čale plati. Brunček, ako Čale plati, hoćemo. Čale. Sada popije pizet. Ima ti Boga tvoga. A belo, pa vidio sam i čoda, vrti. A sam popio. Krma vješa ovdje. Luđa. Nije imao drugi. Šta je ovo sad? Nije. Džeta, imaš stvarno zvala. Džeta, imaš stvarno zvala. Jeste je stavio. Jeste je stavio te šarape. Ja da to otkini. Kad se ruši, tako. Mrki, kad ćemo... Čuješ ti Taliban? Mrki, kad ćemo ono popiti tamo na šanku? Ej, šta ti kad ne možeš? Ne mogu ja oni. Ja hoću još jednu, 2, 3. Evo ga majstor. Evo majstora. A ti si najbolji majstor, znaš? Znaš bebo, ti si najbolji majstor. I najslabije plaće. Najbolje ti plaće. Ti moraš da još uvijet Bog evo. Hoću mi dokazati.
Duška će se najbolje. Gdje su na sumak slušati?